السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها المؤمنون عباد الله اتقوا الله سبحانه وتعالى حق تقاته واستمروا دائما وابدا مراقبة الله لكم وعظموا الله في السر والعلن واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. قال الله سبحانه وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Mga beriman, miyulasin Allah subhanahu wa ta'ala. Mapuas, sin pag nagsaksi nato patuhar Rabbul Alamin,
amo in siyara imapatut, sumbahon, hakasabunalan na pagtag-ipunan, salta siyara imapatut, pangayo asing katan, ulo-ulo kakunahan simbar iman. Na, hitukban na to impamudjihi kaniya, iban pagsarang syukur, sin in kitan niyo, iyari pa masi-masi halaw kusog ibang kasay, biubusan niya huminang sin pagtaat, matukan niya. Demikian, mapuas sin pag naigsaksi nato sinin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kay napusan Rasul, kay napusan Nabi da action Allah tabaraka wa ta'ala, na in subay kita nyo makadhapamando niya, subay kita nyo makadhabitikan niya, amo in siya in nagpatarang, nagpasawasin risala, dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Mahuli niya mga bariman, magmabuka kita nyo patuhan na to Rabbul Alamin, simmatan kabuka, sisampurna kabuka, iban, wastash'iru daiman wa abadan muraqabat Allah lakum. Subay na to ini mga kakasi agama, in amo daran na to kana naman, atawakan na naman na to in sinin Allah subhanahu wa ta'ala, kikita niya kita niyo, ingkatan sing kignut ko hibal na to, kaya ingatan niya, sibu da intiatapok na to mesin wala, inikatan halom, panghatisin Allah, halom pangjagaisin Allah subhanahu wa ta'ala, hangkan subay, aunusin mga sila beriman, in subay nila ka na naman, in sila, yaun kikita sin Allah subhanahu wa ta'ala, kaya jajarahan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala, labi luba, piya palihala sin Allah subhanahu wa ta'ala. Subay na to, lagunin Allah subhanahu wa ta'ala, sibu da, hakatampalan, kaya kita nyo si manusia, iban hakasipukan, wairun na kikita buat malingkan, in Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mga kakasih agama, ingatun na to, hatihun na to, sin in Allah subhanahu wa ta'ala, kaya iingatan niya, ingkatan si kignut kuhiba sin kitan niyo. Wairun makatapok ng Allah. Ingkumbot sin jantong na to, kaya iingatan sin Allah. Intali sin utok na to, kaya iingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabmay ta'law sin Allah. Hanggang subay kita nyo mahalli, subay kita nyo majaga, in makahinang sin kabung siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, sabhadlaw gana-gana. In katan sin hinang, kumbot sin atay na to, hinang sin ginahawa na to, in katan ini, hipakita da kato, tanyo sin Tuhan na to, Rabbul Alamin. Hirihil da kato, tanyo sin Allah. In katan sin tungba sin hinang, marayaw naka atawakan bukun marayaw. Hafarmasin Allah subhanahu wa ta'ala suratul Baqarah, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Mga bariman, kamu lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, hauno hadlaw kana hadlaw qiyamah, amoy mga manu si hadlaw yaun, taymanghod niya, kakasin niya, kalasahan niya, asawa niya, kanunungan niya, rihadon niya. Di na siya makaparuli. Siyab simbunga, sinsiksa sin Allah subhanahu wa ta'ala hadlaw yaon. Nalong sintuhan na to Rabbul Alamin, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Kabuka kamu fa Allah subhanahu wa ta'ala, kabuka kamu adab sin Allah, hasiksa sin Allah hadlaw qiyamah. Amuin, tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Hirihil na sin Allah Ta'ala. Hitukbal na sin Allah Ta'ala.
in hinang muri ha dunia. Uno-uno hinang muri hawa singgumi. Hipakita na sin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga manusia. In kana khairan fa khairan, wa in kana syarran fa syarr. Bangin hinang muri ha dunia, marayaw, hipakita na sin Allah tabaraka wa ta'ala kayo. Sarta hitukba niya na dapit patuo. Bang ini nang tariha dunia mangi. Demikian ipakita na sin Allah. Hitukba na sin Allah. Sa amin mga manusia, imangan-angan na sa Allah subhanahu wa ta'ala. Inbang man pahabaon na sin Tuhan in waktu. Di na ipakita kanila in uno, in hinang nila, in amma nila unong tutungbasan niya. Hitukba sin Tuhan na to Rabbul Alamin, in katansi kakahinang na to diha dunya, hawairoon pag-anya niya. Wairoon pag-anya niya. Uno-uno in hinang mo, amo yatto in hitukbasin Allah. Karayawan, mangkarayawan, hali kahilangan, di kasunuan. Wairoon pag-anya niya, hawak to hitukbasin Allah Ta'ala in tungbas sin kakahinang sin manusia, mangi marayaw. Mga palangguan hakama Islam. Qabla ayamin yasira, kuntum في شهر البر والخير تصومون النهار وتقومون الليل كل ذلك طمعا في رحمة الله تبارك وتعالى وطلبا للثواب من الله سبحانه وتعالى. Sinpilaan na ulima bayaon mga kakasi hanga Islam ingkitan niyo nakasabo simbulan, nagdarasin sa taud-taud na barakat. Nakasabo simbulan, nagdarasin sa taud-taud na karayawan. Amuin hinang nato hawak tuyaon, namu asahad lawasin Ramadan, salta naghinang sin ibadat, sambayang kasunnat-sunnatan haruman niya. Ingkatanat to, hinang na to, wairoon maksud do kayong buat malingkan. Pamuhong na to sin rahmat, sin Allah subhanahu wa ta'ala, inbang man karidaan niya kita. Inbang man kalasahan niya kita. May ta kita na muasa, sabab inyahang adhulat ta, ulung rahmat sin Allah. May ta kita si mambayang tarawih, fardu, sunnah, tahajjud, karena maksud iniangan sin kita madawatin ulung iwan rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iman ingkatan sin hinang nato, sin pilayan lawan lima bayaon, iniangan nato, in tutungbasan dahil nga Tuhan nato Rabbul Alamin. Pagkain bulan Ramadan, nanay kuri na din katutan niyo. Damikyanin duma sir Ramadan, iban yalla wa sir Ramadan, nanay kuri na rin din katutan niyo. Sambil in amoy kahalan nato hamulan Ramadan, halom kog ibang kuyag himi ng sindaka sin Allah. Karayawan katan niya angan-angan na to, amon lipat ng lipat, miyakad na nanay kuri rin katutan niyo. Demikian, in pangumulan singkitan niyo, kaya hilangan da isab. Hakahaba, waktu hakahaba anyaw, in pangumulan singkitan niyo, kaya hilangan. Dahil nga sabab yan, mga palangguan haakam Islam. Pagkain bulan Ramadan na naikuri na, in karayawan diara niya, lipat mang lipat, sumakawa, tumtumusing kitan niyo, in ibadat halaw masir Ramadan, iwasin ako sa Ramadan, masi-masira siya yari. Masi-masira siya. In pagsumba na to, fa Allah subayri maig.
Impaghinanat o simpagpuasa, magkatuhalaw sinang kamulan, isin iman hamis masi wala na ig. Dahil nga sabab yan. Amuin mga sila. Masi-masihin hinang si masyat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ha Ramadan, siyang binanay kuri imbulan Ramadan, subay inihinangon nila ini, mag-us-us na magtawbat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Hari, patambulusin Allah, ilawag sin pagtawbat. Subayin mga bariman, hituin nila hinang ibadat, hinang nila hamulan sa Ramadan. Hituin nila kusog huminang sambahayang, hituin nila yung pagpalihala si sambayang 5 wakto, si sunnat rawatib, bukod sa hamulan Ramadan. Ulo ingkatan hinang marayaw, hinang nila hamulan sa Ramadan, subay nila gaman pakusugon, gaman pakamdusun, sababin inilaw sin mga ulama, tanda alamat. Pangilahan, sinin amma sin manusya, tiukbal niya hamulan Ramadan, fa Allah subhanahu wa ta'ala, bang nanuito inihinang niya taat patuhan, bang nanuito inihinang niya amma sali patuhan, inyan tanda sin tema sin Allah subhanahu wa ta'ala ingkatan amal ibadat hinang niya hamulan Ramadan. Hangkan uloy mapatut hinang using kita niyo, na kakasihaka ma Islam. Subay, hinang using kita niyo, jarahan na to imbiyarin, ini katay masin amal ibadat sin kita niyo fa Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya, bukun maginang nahadyak ta maginang sumagawa, di ta jarahan inaturan, hikatay masin ibadat sin kita. Di ta halli ang layuan, ini kabata sin ibadat sin kita. Subay pakusungon ipaghamparo, sin aturan, syara sin Allah, amin mahinang sawab, hikatay makato sin Allah subhanahu wa ta'ala, sin katan hinang ibadat, hitukban na to fa Allah subhanahu wa ta'ala. Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at, dhalika dhikra lidh-dhakirin. Law sintuhan na to Rabbul Alamin, hangka subay jakahan na to, in mga makabatal, may nang sabab sindi ikatay masin ibadat sin kitan niyo. Pakakaroon na to haturan sin tuha Rabbul Alamin, iba sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabding ha mga alamat sin tema sin Allah, in ibadat sin kita, bang nanuy to yan in hinang na to karayawan. Amma salih. Sablaw sin Allah, innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Sabon naton in hinang karayawan, mamapasi sin hinang kangian. Bangka umakusog hamulan Ramadan, himinang sintaat patwa Rabbul Alamin. Sambil na naikuri in Ramadan, wala nalawa yung paghinang mutaat patuhan, tanda sin inyan, tema sin Allah subhanahu wa ta'ala in ibadat. Sin ikaw, ibang piyapas niya na, in mga hinang kasaan. Hangkan lang sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasabda niya, ittaqillah haythu ma kunt, watbi' as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha, wa khaliq an-nasa bi khuluqin hasan. Law sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah, kabuga ka fa Allah subhanahu wa ta'ala. Haythu ma kunt, hawnu na ka utampat, hawnu na ka ubinaybayan, hawno na, aw nakita kayo mo iba sinuway roon. Unin inang using kita, magmabuka kita sa Allah. Sa tabang kita nakahinang kasaan, nakahinang maksiyat patuwa Rabbul Alamin, usan tasunuran, sinhinang marayaw. Ay ni mana, magtawat kita mag-usos patuwa Rabbul Alamin, magtuig ta umusos huminang sing karayawan, sabmayta, ing karayawan, mamapasi sing kangian. Iban, magpalangay kita pa mga manusya, sinpil palangay marayaw, singkalakwan marayaw. Mga bariman, hamula sa Ramadan,
Kiana naman na to illa nafsin pag-ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Dhukna ladhat at-ta'at fi Ramadan. Dahil nga sabab yan, unang mapatot hinang una to, nastamirru ala fi'l at-ta'at. Habulan Ramadan, kiana naman na to illa nab sin pag-ibadat. Intanda sin lanab, kiana naman na to hawak to sin Ramadan, di kita nyo akan magduhong, magbasa sin Quran. Sabmayta, kiana naman na to ilanam sin Quran. Biyariin na to, biyariin Quran, nagpasong sin pag-ima sin kita nyo. Kiana naman na to ilanam sin pag-ibadat, intanda niya ingkatan sin sunnat, mapuas sin sambayang fardo, hihinang na to katan. So kiana naman na to, biyariin insarap, lanam sin pagtaat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkamihatin hantang habulan Ramadan, ilalab sin pag-ibadat, kiana naman na to, yari hakin hawabanan na to, sambil sa akon di nagtanya dumuhong, huminang sin taat ka Allah. Na suray na to, yato hituy. Di na to, bugtuon in pananaman niya to. Suray na to, di bugtuon in pananaman niya to, sumakawa in hinangon na to, hituy na to in pananaman, amoy kiana naman na to habulan Ramadan. Dilan na to in Quran, waktu. Adlaw-adlaw. Halawam sin 5 waktu sambahayang na to fa Allah subhanahu wa ta'ala. Bisan na kuman hambuk waktu. Hapuas na kaluhol. Puas asar, puas subuh, puas isya, puas maghrib. Dilan na to bahag in Quran. Pagkaamulan Ramadan. Halawam sin kawan tagupat kajam, agad inhaliman na to Quran. Biyaon na naikuri in bulan Ramadan, ayaw na to isab kalupahan, hibin na to yung Quran, di na to na siyang paruhon. Bisan na kumanto nga page. Atawa ka na ka page, hawak to sumo, lingkod ka 5 minit, hangpo minit, basahin kalam sin Allah, nanama. In kalam sin Allah, nanama sin ikaw, hawak to ko, miyasa sin Quran, in ikaw yan di makaw naglaong sambong, ibasin Tuhan mo Rabbul Alamin. Sabing Quran, kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Isyu sin mabaya dumamaglong sambong, ibasin Tuhan niya Rabbul Alamin, mamasa sa sin Quran, kana naman niya ilanab sin Quran, sambil hipananam kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala, in pag-iman niya, pasungo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala. Nanay ko ikato tanyo imburan Ramadan, sumagawa al-a'malu salihat, ma zala baqiya. Nanay ko imburan Ramadan, sumagawain amal salih, amal ibadat, masi yari, wala nanay ko rin kato tanyo, hangka subay na to ini uno, hitoy, hamparuhon. Biya na sin pagpuasa, lawsin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathun من كل شهر ورمضان إلى رمضان فهذا صيام الدهر كله لو النبي صلى الله عليه وسلم هسك عبا بلن أو سنة أمولا بقنوا صيام أيام البيض هكا عبا بلن حبلن حجري أو تو النورون pagpuasa bang nato ini mahamparu kakausan insa ka عبا bulan dengan po tagtu tagupat taglima puasa hunna to. Ibasin pa Ramadan pa Ramadan. Ini bang nato siya nahinang biya nato na napuasa in katilungbusan sintahon patahunan. Demikian in pagpuasa adlaw Isnin inindeng ha mga salagu-lagu ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kalaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. In Allah masih kita nyo tiyatawag niya. Bukan na jaharo ka yung hamulan Ramadan. In Allah subhanahu wa ta'ala dum adlaw na nanawag-tawag ha mga bariman. Lawsin Allah ud'uni astajib lakum. O mga bariman, pangayo ka mo kako, mustajabun ko impiyangayo nyo. Ay di makna mga kakasiha ka Islam. Suway ini ng taat, hinang ibadat, di na to siya bugtuon. Di na to siya haman-hamanun, di na to siya pasaran. Pangumulasin kita niyo mga kakasiha ka Islam. Adlaw-adlaw, kahilangan.
Kahaba yan lawan, kahaba bulan. Kailangan impangumulasing kitan niyo. Subay ininangon na to katan, amin uno-uno na hinang, ikasuk na to fa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo ini hinangon na to, sabmayta, kana dumatong in waktu. Haadlaw kiyama, bang na to, wala yusalin kawo na to hinang pakakahinang, amin ikasuk na to fa Allah subhanahu wa ta'ala. Na magsusun na magsusun. Malugi na malugi. Malusong na malusong. Hadara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sablaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hafarman niya. Yawma tajidu kullu nafsin ma amilat. Min khairin muhdara. Wa ma amilat min su'in. Tawaddu law anna baynaha. Wa baynahu amadan ba'ida. Wa yuhadhirukum Allahu nafsah. والله رعوف بالعباد. لو سن الله سبحانه وتعالى حلو قيامة تجد كل نفس ما عملت hipagbaknya na inkatasin unuhinang niya biasin akita kay narihadon niya hipagbaknya na hadlaw kana waman utiya kitabahu biyaminih faulaika hum khairul bariyah isyusun kiya tukbalan sin listahan niya dapat patuo sila natin sa rayo-rayo manusia. Piya panjarisin Allah. Waman utiya kitabahu wara'a dhalik. Faulaika hum syarrul bariyah. Isyu-syu ikatukbalan sin listahan niya. Kitab niya dapat palawa sila natin sa ngingi piya panjarisin Allah. Hangkan in sumay hinangusin kita niyo mga bariman. Uno-uno hinang ikasok na to fa Allah tabaraka wa ta'ala pag tuyuan na to hinangon. Pag-us-usan na ito inang, sabahan law kana. Law sin Allah, yawma tajidu kullu nafsin ma amilat. Halaw akhirat. Hipagbak niya na. Hipakita niya ng uno-uno hinang nyari hadun niya. Bang marayaw, kakitaan niya na marayaw. Dami kaya bang mangi, kakitaan niya na mangi. Hangkan mga kakasya ka Islam, subay di makad, hamulan Ramadan, impagtaat na to sa Allah subhanahu wa ta'ala. Imbulan Ramadan na naikuri, dyarin niya, humundong na isap kita niyo magpalihala sa sambahang 5 waktu. Imbulan Ramadan na naikuri, dyarin niya, di na kita niyo magbasa sa Quran, di na kita niyo sumambahayang, di na kita niyo sumut palaw masisamayta, ubus na naikuri imbulan Ramadan. Subay mo kung bihato sumakawa, ini nangusing kita niyo, ini manuy-tuy, subay impag-ibadat na to sa Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Quran al-Karim, wa nafa'ani wa iyyakum lima fi min al-ayati wa dhikr al-hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfir الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوان أما بعد. أيها المؤمنون عباد الله اعلموا أن من السنة في شهر الشوال أن تصوموا منه 6 أيام وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم صيام رمضان من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. mga beriman kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala ingatun na to indeng mga sunnat di habulan Shawwal amuna in magpuasa kita yung unum adlaw. Magpuasa unum adlaw. Amin law sin Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam isyusuy nakapuasa habulan Ramadan. Mahuli siyunu anya unum adlaw. Di habulan si Shawwal. Namuasa siya unum adlaw simbulan Shawwal. Biya niya na puasa inhang katahon. So magawa muna bang in kita niyo takakada. Taka-utang atau kan nakabuka kita ni habulan sin adlawan si Ramadan in unahun nato na in gantian nato in qada. Sabi in qada in siya wajib. Adapun inunong adlaw pagpuasa siya sunna. Unahun nato na gantian in qada sin kita ni mahuli mapuasa nato gumanti sin qada sugpatan nato siya sunan nato siya unong adlaw. Bang nato kiya tangkaan, kiya sandalan in pagpuasa unong ang kabulan na ini katilumbusan nanimpusan ng kamula si Ramadan may tayin unum adlaw din nato kakausan unum dakuman na makadjari mo ra sa inut-inuton
Memuasa kau adlaw ini, pag-konsum muka kau. Atau akan memuasa kau Isnin, pag-umus muka kau. Hari ini ni kakausanmu. Atau akan diracunmu sa unum adlaw, lawi indayawnya. Hasupaya, karena bangkau nakapuasa, unum adlaw, mapuasin Ramadan, siunuan mo unum adlaw, biya na tuda na puasa, na timpos, in katilong mo sa sinang katahon, mura-murahan, tawfikan kita sin Allah subhanahu sin Allah ta'ala huminang sin ta'at. Tawfikan tansin Allah Ta'ala huminang sin ibadat. Iban pakaanon niya kato tanyo yung katantirewan sin ibadat. Amma salih may nang sab ikasuok na to matukan niya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala ali Ibrahim. Innaka hamidun majid. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صلاتنا وتقبل منا ركوعنا وتقبل منا سجودنا يا رب العالمين. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا إلى حبك يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وقوم إلى صلاتكم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. استقيموا سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة ولا تختلفوا. الله أكبر. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مسفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نسبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم لا إله إلا الله.
الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.